Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze bifurize kugubwa neza uyu mugoroba wa tariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ndabasuje kandi mboneye kubifuriza kugubwa neza mwe muri mu Burundi mwe muri Uganda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Uyu mugoroba mbazaniye amakuru agezweho, mbazaniye amakuru nanjye ubwanjye ndibuze kwicara nkumva kubera yuko ubwo ndimo nteraho akajisho byinshi mu byo nabashije kubona byanunguye mw'abantu mwe. Ni inyandiko y'amapaje 3 ngiye kuba nagarukaho, inyandiko ikubiyemo ibikubiye mu nama yabaye hagati ya AFC 23 ndetse na James Wan, umunyamerika kugeza kuri ubu ngubu uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagiranye ikiganiro, ariko ibyavugiyemo byose kuva kuri inyandiko ya mbere kugeza ku cyanyuma, ibyo AFC 23 yifuzaga byose bikubiye muri iyi nyandiko. Iyi nyandiko rero kuva ku ijambo rya mbere kugeza ku kadomo ka nyuma uko ari amapaje 3 tugiye kuyinjiranamo turebe ibikubiyemo. Hanyuma ntabwo ari amakuru yonyine gusa ngufitiye, ahubwo uyu mugoroba wa tariki 25 igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bashyize hanze amakuru. Bagishyira hanze amakuru ntago hashize iminota myinshi, umutwe w'abarwanyi ba 23 nabo bahita baza bashyira hanze amakuru. Chapitre bavugagaho isa nkaho ari imwe kubera ko bavugaga ibyabereye mu bice bimwe, ariko buri ruhande rubivuze uburyo bumwe n'urundi ruhande ruvuga mu buryo bwarwo. Ibyo ngiye kubigarukaho unyumvire nawe ibintu biri kuba, unyumvire ibintu biri kujya mbere hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko kugeza kuri uyu munsi impamvu nkubwira ntitonde wumva aya makuru birasigura cyangwa se birasobanura ibintu biri kujya mbere hano mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi nzishyize hanze, cyangwa se amabanga yose nyashyize hanze. Utazavuga ngo gutya na gutya ngo ntabwo wigeze ubimenya, kuko kuri tariki ya 25 ngiye kugezaho ikintu bita amakuru, ngiye kugezaho ikintu bita ubwino, information. Ubu ngubu MONUSCO yamaze kuba umuhuza ukomeye cyane hagati ya Kinshasa ndetse na M23. Bamwe batangiye kuvuga bati MONUSCO iri gukora nk'umutasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ndetse M23 nuko ikomeje kuvunira ibiti mu matwi, naho ubundi MONUSCO uyu uhagarariye izi ngabo yari yaje kumvisha abarwanyi ba AFC 23 ko bagomba kuva muri biriya bice bicyoroshye. Buri Amerika ngo ikunda ikintu bita negociation, ibanza kukunegosia ariko ikubwira ibyo ugomba gukora. Ntabwo inegosia ikubwira ngo twumvikane, ikubwira ibyo ugomba gukora. AFC 23 ngo bababwiraga bati nyamara muve muri ibi bice bikiri byiza, kuko nibiza guhinduka biraza kubagora cyane. Andi makuru twihuta cyane, murabizi ko ejo bundi hari indege yo mu bwoko bwa Antonov iherutse kugera i Kinshasa. Iyi ndege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarizanye iki? Izi ndege zo mu bwoko bwa Antonov zitandukanye n'izi bumva ngo za Boeing, zitandukanye n'izo bumva ngo Amasukhoi, ngo iyi ndege ya Antonov iba ifite ubushobozi bwo kuba yatwara Boeing 5 kajugujugu 20. Aya makamyo rutura yifashishwa ku rugamba ashobora gutwarwamo, kuko ni indege yagenewe gutwara ibikoresho bya gisirikare by'umwihariko nicyo yagenewe. Iyi ndege ko yakandagiye Kinshasa ikubutse ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari izanye iki? Ibyo ngibyo nibyo ngiye kuba nagarukaho, Hanyuma rero ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone, ngiyo ni buto itukura, yikoreho ubundi dukomeze dukurikirana amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi agiye atandukanye. Ikindi nanone twibukiranya kujya muri groupe ya WhatsApp, urareba linki tuba twagushyiriyemo
muri comment cyangwa se hatangirwa ibitekerezo, irahita ikugeza hehe direct muri groupe yacu ya WhatsApp. Ariko ku muntu wagiyemo akavamo ntabwo biri bikunde, ayo mahirwe ntabwo aba hari. Ndibutse n'abantu bajya muri groupe za WhatsApp ahari hose, tureke no kuvuga iyacu, ukavamo ntabwo byoroshye kuza gusubiramo kereka wemerewe. Ubwo hari abantu baza bavuga bati gutya na gutya kandi yagiyemo avamo, ntabwo ayo mahirwe aba agihari. So nshimira n'abantu rero baduha ibitekerezo byabo ndetse n'inyunganizi babisangiza abandi muri comment zirafunguye, tanga ibitekerezo, mutanga inyunganizi uko mubyumva, ndetse ufite n'amakuru ushaka kuyacisha muri comment, ushaka kutwandikira inbox, ushobora kuba wayandika muri groupe ya WhatsApp. Byose birashoboka hano, byose birashoboka. Yes, nagutinda rero ntabwo turi buze gutinda mu magambo, ahubwo tugiye kureba ikitumye twicaye ahangaha uyu mugoroba. Ni igiki kitwicaje ahangaha? Bishaka kuza kukugora kubyumva, ariko ndagira nkubwire ko amabanga ya AFC 23 aramenetse yose. Ni inyandiko nkuko natangiye mbikubwira, niyo ngiye kubanza kugarukaho iby'imirwano yabaye muri Kivu y'Amajyepfo, ibyo FARDC yavuze, ibyo M23 bavuze, iby'indege ya Amerika ndabigarukaho nyuma. Ati rero ni inyandiko mu by'ukuri ikomeye cyane yashyizwe hanze n'umuhuzabikorwa mu rwego rwa politiki wa AFC M23 tariki 24 Mata 2026 i Goma. Ubwo ni ku munsi w'ejo. Ni nyuma y'uruzinduko rw'uhagarariye umunyabanga mukuru wa Loni, ubwahagarariye uwo bita Antonio Guterres. Ibi bintu ngiye no kubivuga bwa nyuma mbishyireho akadomo by'uru rugendo, ntabwo tuzongera kubigarukaho kereka nihagira ibindi bishya bimenyekana. Ndetse akanaba n'umukuru wa MONUSCO Ambassadeur James Wan. Mu by'ukuri iyi nyandiko ikubiyemo ibika bine. Nakubwiye ngo tugiye kuba twahera ku kintu cya mbere, tugiye ku kadomo. Ikubiyemo ibika bine. Icya mbere, kwakira no guha ikaze uyu James Wan cyangwa se uyu mushyitsi wawo, uwo bita umushyitsi wawo. Icya kabiri, kwerekana uko AFC M23 ibona uko ibintu bihagaze mu bice igenzura. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, izi nyeshyamba mu cya gatatu ngo ni ukunenga ubutegetsi bwa Kinshasa. Urumva nk'umuntu bahanganye, ubwo babonaga iyi ntumwa bagombaga kugira ibyo bavuga banenga ubwo butegetsi nyine, binatumye bariho ubu ngubu nk'uko babivuga. Icya kane, gusaba MONUSCO n'umuryango mpuzamahanga kugira uruhare mu gushakira amahoro abaturage. Ayumvishe 23 bamwe bati iri kwiyerurutsa. Ibyo ariko ntabwo bitureba, twe turababwira amakuru, namwe mwikuriremo ibyo mushaka. N'ubusobanuro burambuye ku nyandiko AFC 23 yashyize ahagaragara. Ntabwo ngiye kugusomera iyi nyandiko, ahubwo ngiye kugushyirira, ngiye kukugenda mushyirira mu bika buri kimwe cyose uko kimeze. Icya mbere nkuko nabigarutseho hari gutangiza ndetse no kwakira James Wan. AFC M23 yabanje guha ikaze James Wan Igoma, aho ivuga ko uruzinduko rwe rwa mbere ari uruzinduko rwe rwa mbere akoreye aho nk'uhagarariye umunyabanga mukuru wa Loni. Banamubwiye bati iwacu hano bavuga bati karibu, baramwakira ndetse bavuga ko bishimiye ko yagizwe uhagarariye Loni. Barongera bavuga ko azi neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi bayo ba politike, bityo bikaba ari amahirwe. Uwo nguwo ninde? Ni uhagarariye AFC 23 wavugaga kuri uyu muyobozi. Ati icyari gishatswe kuvuga ahangaha rero bashaka kumwereka ko bamwubashye kandi ko biteze ko azagira uruhare rukomeye mu gukemura ikibazo. Abandi bati ni ugucinya inkoro. Icya kabiri, ubwo bya mbere mwabyumvishe kandi ntabwo ndi bubigarukeho. Icya kabiri, ku rwego rw'umutekano n'imibereho, nanone ni kimwe mu bigize ibyabaye. Ibi bintu ndimo kukubwira n'ubundi ni ibyabaye, ni inyandiko y'ibyabereye muri uru ruzinduko, ariko igaruka ku byo 23 yakoze. Ubwo ntabwo ari Kinshasa yabikoze, Kinshasa yari hari. Reka wumve rero ku cya kabiri.
M23 bo baravuga ko mu mutekano wateye imbere cyane, aho bavuze ko ngo abaturage basigaye bagenda bisanzuye. Cyo ni icyambere. M23 irongera iramubwira iti amasasu n'urugomo byaragabanutse. Icya gatatu ngo ibikorwa bya buri munsi birakorwa neza. Hako se nanone ahangaha nge ndaza kwibariza abantu bari mu mujyi ya za Goma, Bukavu n'ibindi bice bigenzurwa na M23. Nibyo koko abaturage baragenda bisanzuye, amasasu n'urugomo byaragabanutse, ese ibikorwa bya buri munsi birakorwa neza? Reka ngendeka kubivuga, wenda mvuge nti wenda mushaka kuvuga ngo gutya na gutya. Reka mwebwe muze gutanga ibitekerezo, Imana imfashe mu bitange. Nta nubwo ari ibitekerezo kwanza, umuntu uriyo aba ari uza kugira icyo avuga. Ubwo niba utariyo wumva amakuru nawe ukomeze. Ngo bagereranya n'igihe bavuga ko hari ubugome bw'ingabo mbi ngo mbere, ngo FARDC ngo n'ubugome, ngo bavuga kuri serivisi z'ibanze ngo ubu zirahari. Ese banke zirafunguye? Serivisi z'ibanze ngo zihari kugeza uyu munsi, ngo baravuga ko mu mezi 15 bamaze bigaruriye ibice ngo abaturage babonye ubuvuzi. Icyo ni icyambere. AFC/M23 ivuga ko ngo yagejeje ku batuye ibi bice, ngo uburezi rwose ngo ni munange, amazi, amashanyarazi, isuku n'isukura, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ngo birakorwa. Nubwo bavuga ko hari gufungwa kwa banki ndetse n'igitutu cya Kinshasa ngo nibyo byonyine bibangamiye abaturage, naho ibindi rwose ngo birahari. Hanyuma ngo imihanda y'ubucuruzi n'ubutabazi irakora. Ku kijyanye n'imihanda y'ubutabazi ho, izi nyeshyamba za M23 zaranabitegetswe na Amerika. Ibikorwa by'ubutabazi bigomba gukora neza. Hanyuma rero ngo Goma na Bukavu ngo bafite mu by'ukuri inzira zifasha ubucuruzi, inzira z'ubutabazi zikora kandi neza, bityo ngo bigaragaza ubuyobozi bwiza bwa M23. Nyamara mu minsi yashize twumvishe iyi nzira iva Goma yerekeza Bukavu yafunze iminsi igera kuri 5 ubwo umuhanda watengukaga. Turumva uyu munsi ibiri kubera muri iki cyerekezo Goma Butembo, abantu bararaswa, amafoto n'amavideo turayabona. Ibyo ngibyo byo ntawe bitagaragarira, bivuze ngo aho ngaho harimo kubeshya cyane. Ngo MONUSCO irabizi ibiki rero. Bavuga ko ngo abakozi ba MONUSCO, abakozi baroni imiryango y'ubutabazi bashobora kwemeza ko ibintu byahindutse nyuma yo kubohorwa. Ngo abo nibo batanga buhamya bafite bakwemeza ibyo bavuze haraguru. Ku cya gatatu rero bagarutse kuri Uvira, aho bavuga ko ikibazo gikomeye kiri. Ngo AFC/M23 nuvuga ngo bigaragaje, izi nyeshyamba zigaragaje ko mu bice bya Bukavu na Goma bafite ngo bimeze neza, ahubwo ngo ikibazo buriya ngo kiri Uvira. Kandi bibuke ko Uvira uyu munsi ifitwe n'ingabo za leta. Nuko kwigaragaza nyine nta kundi kuntu bagomba kubigenza. Reka twumve ibyo bavuze. AFC/M23 yavuze ko ngo Goma na Bukavu byatuje, ngo ariko Uvira iracyahangayikishije. Nyamara ndibaza ko Goma tutarabona umubare w'abaturage basubirayo, kandi tuzi ko bahunze, ko Bukavu tutegeze tubona abaturage bahunguka basubirayo. Ubwo bimeze bite? Nyamara Uvira mu byibuke nta minsi ishize 465 bahageze, babivuze nk'ibyibuka. Ngo bavuga ko gahunda yo gutuza Uvira yarahagaze, ngo byateye n'igitutu mpuzamahanga cyabasabye kuva muri uwo mujyi. Kuba M23 yaravuye Uvira ntago bisobanuye ko yaba yarangiritse. Gusa icyakoza ibyo nibyo batangaje. Katwikomereze. Ngo bashijinje Kinshasa nabo bafatanyije bavuga ngo abaturage ba Uvira bahanganye n'iterabwoba, ubwicanyi ndengakamere ndetse na ideology ishingiye kuri genocide. Bashinja ingabo z'u Burundi, FDLR, abacancuro, Wazalendo n'izindi ngabo z'amahanga, ngo bavuga ko bohereje impuruza ariko ntihagire igikorwa. Ngo AFC/M23 baratabaje, bavuga ko ngo bandikiye Katari, bandikira Amerika, bandikira umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Iyo miryango yose irabirengagiza. Inyandiko zabo zaragiye, ariko mu mvugo zo bavuga ngo barababunurije. Inyandiko biyemereye ko bandikiye Amerika, bandikira Katari, bandikira umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ariko biranga. Ku bwicanyi bwo muri Uvira, Minembwe ndetse n'ahandi, izi nyeshyamba ziti ariko ngo nta gisubizo cyabonetse, aho bavuze ko kuva kwabo
muri ibyo bice, ubwo ni ukuvuga Uvira, Minembwe, byatumye ibintu birushaho kuba bibi, aho bavuga ko kuva muri Uvira babikoze mu bushake bwo guha amahoro amahirwe kugira ngo nyine amahoro aboneke, ariko ahubwo ibintu ngo byarushijeho kuba bibi nk'uko izi nyeshyamba zibyemereza ubwo bahavuye. Abo bavuga ko abaturage bahunga ibi bikurikira: insecurity cyangwa se kuba nta mutekano uhari, prostitution, ubwo ni ibijyanye n'uburaya n'ibiki byose, ubusahuzi, gufatwa ku ngufu, bombardoma za drone, indege zisanzwe za Sukhoi ndetse na za helicopter kajugujugu. Bashinja ingabo za leta gukora ibyo bikorwa. Icya kane, hari ibibazo by'ubutabazi. AFC M23 ivuga ko mu bice igenzura nta camps z'abimuwe zigihari, ngo abantu bose baracyuwe. Ngibi bashaka kuvuga ko abaturage basubiye mu buzima busanzwe, nta displacement ikiriho nk'uko babivuga, ntuvuga kugenda kw'abantu mu mvuma zitateganyijwe cyangwa se ubuhunzi. Imiryango y'ubutabazi ngo irakora nta nkomyi, aho bavuga ko ubutabazi bugera aho bugomba kugera, ubwo za HCR, za WFP, izo zose rwose ngo zirimo zirakora neza, nta mbogamizi mu duce bagenzura. Icyo cyo barakivivura, batitwe mu duce tugenzura nta mbogamizi zirimo, ahubwo ngo barashinja leta kubangamira ibikorwa byo kurengera uburenganzira bwa muntu. Bavuga ko ngo leta ya Kinshasa ihana abakozi b'ubutabazi kubera gusa pasiporo zabo zifite stamp ya AFC M23. Ayo ni amakuru rwose naho bitangiye, bati umuntu ngo AFC M23 yashyizeho kashe zabo, rero izo kashe leta ntabwo izemera, kandi koko ntabwo leta ikwiye kwemera kashe y'inyeshyamba. Ibyo leta y'Kinshasa yavuze ko bidashoboka na n'ubu. Rero ibyo rero ngo AFC M23 ibibonamo nk'ikibazo. Ibyo basaba James Wan ndetse na MONUSCO, ngo barasaba ko uruzinduko rwe rwagira uruhare mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga, droit international humanitaire ndetse na human rights. Hari ugufasha abaturage kubona amafaranga yabo, abo bavuga ko abaturage badafite access ku mafaranga yabo yo muri bank, ibigo by'imari bifunze. Hari ugutuma MONUSCO ifasha gutanga ubutabazi, by'umwihariko Fizi, Hopretu, abo bavuga ko abaturage babangamiwe na blocks ya Kinshasa. Cya gatandatu, hari ubutumwa bwa nyuma rero AFC M23 yavuze muri inyandiko. AFC M23 ivuga ko ngo ishimira James Wan n'ikipe ye nubwo habaye kutumvikana na MONUSCO mbere, igihe ngo kirageze ngo bongere kubaka umubano, ngo barashaka kubaka umubano na MONUSCO. Abo bavuga ko ngo amahoro agomba guhabwa amahirwe, uruhare rwa MONUSCO muri mécanisme de verification rukaba ari ingenzi cyane. Barangiza rero bashimira. Mu by'ukuri icyo mbashije kubona iyi nyandiko ishaka kugera, icyo mbashije kubona inyandiko ishaka kugera cyangwa se inyandiko ishaka kugana, iyi nyandiko ni inyandiko yo kurinda ishusho ya politiki yabo. Intego yayo akaba ari ukwerekana ko AFC M23 cyangwa se uyu mutwe mu by'ukuri ushaka kwirinda, kwerekana ko AFC M23 nk'ubutegetsi bufite gahunda, butajarajara, bashaka kugaragara nk'abayobozi bafite umutekano mu bice byabo, batanga serivisi nziza, bashoboye gutegeka bitari mu ruhande rwa leta. Iyi nyandiko ikagaragaza ko Kinshasa ari ikora amakosa nk'ubwicanyi, kubangamira ubutabazi, gufunga banki, gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, ngo bigamije gutuma amahanga areba Kinshasa nk'ikibazo. Nicyo baba bashaka nyine aho ngaho. Ikindi, hari ugukurura MONUSCO ku ruhande rwabo bakayikura ku ruhande rwa Kinshasa, aho James Wan akabumva, MONUSCO igahindura uburyo ibafata, amahanga akabona nk'abafatanyabikorwa b'amahoro aho kubabona nk'inyeshyamba uyu munsi zamaze gushyirwa mu cyiciro cy'abateroriste, gutanga ubutumwa mpuzamahanga. Rero iri jambo ntiryari ryo kwakira gusa, ryari ryo kwibutsa Amerika, Katari, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bikomeye ko bigeze bohereza ubutumwa, byibuze baca inkoni zamba
ubwo butumwa bakabureba ntibakomeze kubwirengagiza. Urumva nabyo babikomojeho. Muri make rero M23 yavuga iti aho turi ibintu byaratuje kandi abaturage baratekanye. Ikibazo kiri muri Kinshasa no mu ngabo ziyishyigikiye. MONUSCO n'amahanga bikwiye kubibona nko gufasha inzira y'amahoro. ngo icyo bashaka Kinshasa ibone ko ni abanyamahoro, ni abantu bashaka amahoro, babashyigikire bavane n'ubwo butegetsi. Ibyo ntibabivuze, ariko by'umwihariko urumva ko nicyo bisobanura. Iyo ni inyandiko yashyizwe hanze na AFC M23 nyuma y'uruzinduko rwa James Swan. Ngira ngo mwumvishe ibikubiyemo cyangwa se ibigaragara muri iyo nyandiko y'amapaje 3 yose yashyizwe hanze na AFC M23. Si ibyo rero byonyine gusa tubafite, ahubwo tugiye kwinjira noneho mu makuru akomeye. Operation Karundura Karabutaka. Reka mpera aho byatangiriye. Kuri wa 25 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 mu masaha make yatambutse nibwo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyepfo cyavuze ibintu uko birimo kugenda. Nibwo FARDC yavuze ko yarashe ishyira hasi drone ya gisirikare y'inyeshyamba za FC23 zishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda yo mu bwoko bwa UAV iri huriro, kandi bavuga ko ngo ibi ari ibimenyetso byo kugaragaza ishusho ndetse no guteza imbere ibikorwa by'intambara. Ibi byavuzwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya FARDC muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni Sukora de bita Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji, niwe wavuze aya makuru. Reka twumve uko mu by'ukuri aya makuru avuga. Bati ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zarashe zikamanura drone yo mu bwoko bwa UAV, indege nto itagira umupilote y'ihuriro rya M23 majyaruguru y'imisozi miremire ya Mirembwe mu karere ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu duce turimo Kakenge. Ndetse ngo iyi drone yari maze iminsi yarajengereje bice birimo Puezero, Mikenge ndetse n'ahandi, ariko yaraseho bita Kakenge. Nkuko amakuru aturuka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo abivuga, ngo iyi drone yari igamije kugaba igitero ku birindiro by'ingabo za leta biherereye mu mudugudu wa Kakenge, aho yafatiwe mu kirere ihita iraswa itaragera ku ntego yayo, kandi nta bantu yahitanye cyangwa ngo iteze ibyangiritse nkuko aya makuru bigaragaza. Mu itangazo umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sukora ya 2 hano muri Sud Kivu, Lieutenant Mbuyi Kalonji Ligan yamaganye icyo yise kurenga ku masezerano mpuzamahanga, cyane cyane ajyanye n'imikoreshereze ya drones mu bice birimo intambara. Ingabo za Kongo zashinjije ihuriro rya 23 rero gukora ibikorwa bitari byo. FARDC ivuga ko yafashe umwe mu basirikare b'uyu mutwe. Lieutenant Mbuyi Ligan Kalonji yamaganye icyo yise kurenga ku masezerano mpuzamahanga, cyane cyane ajyanye n'imikoreshereze ya drone, aho ingabo za Kongo zishinja M23 gukoresha izo ndege nto mu bikorwa bya gisirikare bivugwa ko byamaze guteza impfu z'abasivile, cyane cyane mu gace ka Mikenge ndetse n'uduce nka Puezero mu bitero birutse kuhabera. Byongeye kandi FARDC ivuga ko yafashe umwe n'uyu munsi, ariko ntabwo ari kera, ivuga ko yafashe umwe mu basirikare b'umutwe wihariye w'ingabo z'u Rwanda Special Force nyuma yo kwihimura ku gitero cyabereye muri ako gace k'imisozi miremire ya Minembwe, ariko ntiyatanze ubusobanuro burambuye ku by'uwo musirikare nk'amazina ye, akomoka ndetse n'ibindi myirondoro ye. Gusa bagaragaje ifoto. Iyo foto ndayirungika muri groupe yacu ya WhatsApp munyarukire. Mu guhangana n'iki kibazo, ingabo za Kongo zivuga ko zikomeje kuba maso, ngo kandi zifite ubushake bwo kurinda abaturage no kurengera ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu imbere y'ikindi kintu cyari cyo cyose, ndetse no gukumira ubushotoranyi. Si ibyo gusa rero, ni ukuvuga ngo ahangaha ubwo
ibi ni byari byavuzwe n'uruhande rwa leta ya Kongo, umuvugizi wabo Mbuyiliga. AFC 23 rero nayo hari ibyo yahise ivuga ngo ni itangazo rivuga ko kuri wa gatandatu tariki 25 Mata, ubwo tugiye ku byavuzwe n'inyeshyamba, tuvuye ku byavuzwe n'ingabo za leta, ngo hagati ya saa 3:15 za mu gitondo ni saa 6 z'amanywa, ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Gakenke no mu nkengero zako muri Minembwe. Ibi si byo FARDC ivuze se ko yagabye ibitero byo kwihimurara yafatiyemo n'umusirikare mu Minembwe hano Gakenke. Ariko umva icyo AFC M23 iri kubivugaho, ngo nkuko Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 abivuga, ngo ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Zizwi nka drone ndetse zikunze kwitwa kamikaze, indege za gisirikare zo mu bwoko bwa KT-6. Nuvuga ngo leta ya Kinshasa yashinjije M23 gukoresha UAV, none M23 nayishinjije Kinshasa gukoresha KT-6. Ngo ariko ntabwo ari ibyo gusa, ngo leta ya Kinshasa yageretseho no gukoresha imbunda ziremereye zirasa kure, artillery loader, aho bavuga ko ngo ubu buryo bwo gutera bugaragaza umugambi wateguye guteza ubwoba abaturage b'abasivile no kubibasira mu buryo butaziguye cyane cyane kuri ibyo bice bituwe cyane n'abantu benshi. Iri tangazo kandi risobanura ko kuva tariki 17 Mata 2023 ubwo hasinywaga itangazo rusange Montreal hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na M23, ibintu ku rugamba byarushijeho kuba bibi cyane kandi biteye impungenge. Lawrence Kanyuka avuga ko kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwubahe ibyo bwemeje, ngo no gushyigikira inzira y'ibiganiro bya politike bigamije gushaka amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo bwakaje ibitero bya gisirikare. Aho yongera ko ibyo ari agasuzuguro no gutesha agaciro imbaraga zikomeje gushyirwa mu gushaka igisubizo cya politike n'amahoro ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Muri rusange iri tangazo rigaragaza ko AFC M23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza intambara no kurenga ku masezerano y'amahoro, aho ivuga ko ibitero bikorwa ku baturage ari uburyo bwo gukoresha iterabwoba aho gushaka ibisubizo binyuze mu biganiro bya politike. Ibyo rero ni bivuzwe n'inyeshyamba za AFC 23, nibyo dusorejeho aya makuru yacu. Hanyuma rero ndaza kugaruka amasaha imbere turaninda bigezweho kuri mikoro Habanari Bosco in region info tubagezaho amakuru n'ibiganiro cyo kuryoherwa. Ciao ciao, hasta la vista.